Kaze nanone muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubashyikiriza aho muri mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndizera neza ko mukomeza kugenda mugira ibihe byiza. Hanyuma rero ndagushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe, niba utari wabikora reba mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner kuri ukoresha ururimi rw'igifaransa, ukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru ibiganiro byacu bizajya bihita bikugeraho ako kanya. Hanyuma twihuse reka mbabwire ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame amaze kugera mu gihugu cya Qatar i Doha muri Qatar nk'uko amakuru abigaragaza. Perezida Paul Kagame ari i Doha muri Qatar aho agomba kwitabira inama ya kabiri mpuzamahanga yiga ku iterambere izwi nka World Summit for Social Development nk'uko amakuru yagiye abigarukaho. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma yateguwe n'umuryango w'abibumbye. Ikaba rero iyi nama izaba hagati y'itariki ya 4 n'iya 6 Ugushyingo, izibanda ku guteza imbere uburinganire mu mibereho myiza, akazi keza ndetse no kurandura ubukene. Biteganyijwe ko Perezida Paul Kagame n'abakuru b'ibihugu bagenzi be bazaganira ku bibazo byugarije abatuye isi ndetse no gutahiriza umugozi umwe mu gukemura ibibazo byugarije isi uyu munsi wa none. Makuru yacu yandi reka duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko ahitwa Zare mu ntara ya Mahagi Ituri mu birometero 200 mu majyaruguru ya Bunia hadutse imirwano yaguyemo abantu 4 barimo abasirikare 3 ba Uganda n'umugore w'umunyekongo nyuma y'amakimbirane hagati y'abasirikare b'ingabo za Uganda UPDF. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko ibi byabaye ku itariki ya 1 Ugushyingo nyuma y'intonganya zadutse mu kabari kamwe kari hafi y'ikibuga cy'indege nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Bivuga ko sergent wa UPDF wari wasinze cyane ngo yashinje major wo mu mutwe we woherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugirana umubano n'inshoreke ye. Impaka zafashe intera, sergent akora mu mbarutso ahita yica uwo musirikare mukuru ndetse n'umurinzi we. Yahise arasa umugore w'umugandekazi wabaye intandaro y'amakimbirane. Umugore w'umunyekongokazi ucuruza inzoga wakomerekejwe n'amasasu ataragenewe, no kuvuga ngo balle perdu, yapfuye mu gitondo cyakurikiyeho aguye mu bitaro bikuru bya Mahagi. Umusirikare warashe yafashwe na bagenzi be we n'imirambo y'abantu bagera kuri 3 b'Abagande yishe bajyanwe i Nebi muri Uganda, akaba ategereje kuburanishwa kugeza magingo yangaya. Tuve muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko mu Rwanda andi makuru avuga ko u Rwanda rwegukanye igihembo cy'icyubahiro nk'igihugu cyo muri Afurika gifite ibikorwa remezo bifasha ubukerarugendo byiza kandi biteye imbere. U Rwanda rwegukanye uyu mwanya binyuze mu bihembo bya African Tourism Award bigamije guteza imbere urwego rw'ubukerarugendo muri Afurika, bigenerwa ibihugu, imiryango n'abantu ku giti cyabo bakora muri uru rwego babaye indashyikirwa. Umuhango wo guhanga ibihembo wo gutanga ibihembo by'uyu mwaka wabereye i Londres mu Bwongereza tariki ya 2 Ugushyingo 2025. U Rwanda rwahawe igihembo cy'icyubahiro nk'igihugu gifite ibikorwa remezo byiza kandi bigezweho mu bijyanye n'ubukerarugendo. Ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza Johnson Businge, uyu ambasaderi w'u Rwanda, akaba yatangaje ko u Rwanda rwegukanye igihembo kubera hotel nziza ziri ku rwego mpuzamahanga, hotel zubatse mu buryo burengera ibidukikije ecology ndetse n'ibikorwa remezo byo kwakira inama n'ibirori. U Rwanda kandi rwari ruhatanye mu bindi byiciro bitandukanye birimo icy'igihugu cyiza mu bijyanye n'ubukerarugendo, icya parike nziza, parike y'igihugu Virunga, urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwo rwahatanye mu bigo byiza by'ubukerarugendo, mu gihe Visit Rwanda yo yari mu cyiciro cya gahunda nziza zigamije guteza imbere ubukerarugendo. U Rwanda rwegukanye iki gihembo mu gihe rumaze igihe rwarashyize imbere ibijyanye n'ubukerarugendo, kwakira inama n'ibirori byakozwe binyuze mu kubaka hoteli nziza kandi mpuzamahanga nka Kigali Marriott Hotel, Kigali Serena Hotel, Radisson Blu Hotel, Kigali Convention Center ndetse na Movenpick Kigali izafungura imiryango minsi iri imbere. Izi hoteli zose ziri mu cyiciro cy'inyenyeri 5. Uretse Kigali nziza kandi zigezweho yagejejwe no mu ntara cyane cyane mu bice bikomeye mu bijyanye n'ubukerarugendo zirimo One and Only Gorillas Nest iherereye mu Kinigi hafi na parike y'igihugu y'Ibirunga, Wilderness Bisate n'izindi. U Rwanda kandi rufite ibikorwa remezo nka BK Arena, Stade Amahoro na Kigali Convention Center bikoreshwa mu kwakira inama, ibirori n'imikino itandukanye. Muri 2024 urwego rw'ubukerarugendo rwinjirije u Rwanda miliyoni 647 z'amadolari Amerika, arenga miliyari 932 z'amafaranga y'u Rwanda, bisobanuye izamuka rya 4.3% ugereranyije n'umwaka wabanje.
bikaba byaragizwemo uruhare runini cyane izamuka rya 27% ku musaruro w'ubukerarugendo ushingiye ku ngagi ndetse n'izamuka rya 11% ku ngendo z'indege. Muri uwo mwaka u Rwanda rwakiriye abashyitsi barenga miliyoni imwe ndetse muri 360 rwakiriye ibirori n'inama birenga 115 byitabiriwe n'abarenga 52,315 hirya no hino ku isi. Ubukerarugendo bushingiye ku nama bwinjije u Rwanda arenga miliyoni 84,800 by'amadolari Amerika. Ibihembo bya Africa Tourism Award byamenyekanye cyane nka Barerica Award byatangiye gutangwa mu mwaka wa 2017 bihera muri Nigeria. Ikigo cya Africa Tourism Award Limited gitanga ibi bihembo cyanditse mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka rero amakuru yacu nyasoreze kuri inkuru mbabwire ko Major General Yifati Tomer Yerushalim wahoze ari umunyamategeko w'igisirikare cya Israel IDF yafunzwe nyuma y'uko hasohotse amashusho agaragaza abasirikare ba Israel bakora iyicarubozo imfungwa yo muri Palestine. Uwitwa Tomer Yerushalimi yari yeguye ku mwanya we mu cyumweru gishize nyuma yo kwemera amakosa ye mu kuba ayo mashusho yaragiye hanze. Uyu mugore kandi yongeye kugarukwaho cyane ku cyumweru tariki ya 2 Ugushyingo 2025 ubwo byavugwaga ko yaburiwe irengero ndetse polisi itangira kumushakisha. Polisi yatangaje ko yaje gusanga ameze neza ariko ahita atabwa muri yombi. Amashusho avugwa muri iki kibazo yaciye kuri televiziyo muri Kanama 24 agaragaza abasirikare ba Israel bo mu kigo cya Said Tayman bakubita ndetse kandi bacengeza ikintu mu kibuno cy'imfungwa yo muri Palestine nyuma ikajyanwa kwa muganga kubera ibikomere bikomeye. Abasirikare 5 b'inkera gutabara mu ngabo za Israel bagejwe mu nkiko kubera iyicarubozo ariko bose barabihakana. Nyuma y'uko amashusho asohotse, Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yese asaba Tomer Yerushalayim kwegura undi nawe abishyira mu bikorwa. Mu minsi yakurikiyeho byatangajwe ko yaburi birengero bituma polisi itangiza igikorwa kinini cyane cyo kumushakisha. Nyuma y'amasaha make yabonetse ari muzima hafi yahitwa Erzilia ariko ahita atabwa muri yombi. Polisi nyuma yatangaje ko abantu babiri barimo Tomer ndetse n'uwahoze ari umushinjacyaha mukuru w'ingabo Colonel Matan Sormoshe bafunzwe bakekwaho gukwirakwiza amakuru y'ibanga n'ibindi byaha bikomeye. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yavuze ko aya mashusho yafatiwe Said Tayman ari kimwe mu bitero bikomeye cyane kuri Israel nk'uko yagiye abigarukaho. Ndabashimiye ndabifuriza gukomeza kugira ibihe